tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna Katlego Mosielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. Gareng ga tseo ka dutlwa mo dikganyeng tseno, kgosi ya ntlha ya mosadi wa morafe wa Batsonga o tlhotse a bolokilwe. There were 17 service providers which have been identified and who will be arrested and will appear in court with the 10 officials. Di-Hawks ga jaana di tshwere batho ba le 23 bao ba belelwang ba tsieditse lefapha la thuto. We're still hoping, we're still trusting that there's a beacon of light and that we find those bodies, or we find them alive so that there can be hope in Kimberley again. Baagi ba tsweletse go rapelela badira moepo ba le batlhano bao ba gaeletsweng kwa shaftong ya moepo wa Ekapa kwa Northern Cape. Mogaetso madume tsa maitseboeng ano dikgang re di simolola ka gore kgosi ya ntlha ya mosadi wa morafe wa Batsonga Hose Philia Mwamitwa wa bobedi o bolokilwe kwa ntle ga Tzaneen kwa Limpopo. Hose Mwamitwa o tlhokafetse fa kgwedi eno e ne tlhola malatsi a le 9 kwa bookelong mono Johannesburg a le dingwaga di le 85. Ditokololo tsa lelapa la segosi, dikgosi, batlhankedi ba puso ga mmogo le makoko a sepolotiki ba ne ba tsenetse tiro ya phitlho ya gagwe kwa moporesidente Cyril Ramaphosa o neng a neelana ka puo ya go mo tlotlomatsa. Kgosi Philia Mwamitwa wa bobedi o tlhomphilwe ka poloko ya semmušo ya legoro la bobedi ya profense ebile kgoši ya mathomo ya bogoši bja ga Baloi go tloga ka ngwaga wa 2008 morago ga ntwa ye telele ya semolao le morwara ngwane gagwe e lego Sidwell Mwamitwa yo a bego a mmakiša bogoši. Tatagwe kgoši Foroza Mwamitwa o tlhokofetše ka ngwaga wa 1968 a se na le morwa. Rangwane gagwe Richard Mwamitwa o ile a tšwetša pele bogoši go fihla ge a tlhokofala ka ngwaga wa 2010. Morago ga pako ya bogoši, kgorotsheko ya molaotheo e ahlotše ka lehlakoreng la gagwe gore e be kgoši ya mosadi. In 2008, when she was officially installed as the first female Hosi of the Batsonga, history was made. When the Constitutional Court ruled that the Baloi Traditional Authority was entitled to adopt its customary succession rule to allow a woman to become Hosi, it was a great advance for all traditional communities in our country and on the continent. Lapa la gagwe le mantona ba re o tlogetše bokgwa ka mošate le ka motseng wa gagwe. Ba re ba tla tšwela pele go phela ka moeno wa gagwe wo o rego bogoši ke bodiredi bja setšhaba. Thank you for teaching us how to conquer adversity with grace. Thank you for teaching us how to be real servants of the people, to serve with humility, grace, dignity, and dedication. Our hearts are stilled under this unbearable weight and an unexpected numbing shock. She was indeed an incredible humanitarian, highly personable person, quick to laugh, and very much reluctant to frown or to judge. Kgoši Mwamitwa wa bobedi o tlogela motse wa Mwamitwa wo o tilego ka lebaka la ponelopele ya gagwe le bogoši bjo bo ikepetšego go setšo le mekgwa. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mwamitwa. Lekala la sepodisi la di-Hawks le tshwere batho ba le 23 go fihla ga jaana bao go belelwang ba tsieditse lefapha la thuto kwa profenseng ya Mpumalanga ka dimilione tsa diranta. Babelelwa ba tshwere kwa profenseng ya Mpumalanga, Gauteng, Limpopo le Western Cape. Batho ba le 41 go akaretsa le ditlamo ba tofadiwa ka go tsietsa lefapha la thuto la profense diranta di le dimilione di le 113. Phuruputso ka matsha kwa Barberton kwa Mpumalanga go tshwerwe batho ba le bantsi mono Gauteng kwa Limpopo le Western Cape. Officials created emergency repairs and maintenance on 21 schools. Now, some of these repairs in a very small manner were affected, and the pricing and the tenders that were approved,
prices at least, were highly inflated, and the service providers were handpicked. So the supply chain processes were not followed as well. So these contractors then worked with these officials. There were 17 service providers which have been identified and who will be arrested and will appear in court with the 10 officials. The charges that they will appear in court for is theft, fraud, money laundering, and then also in terms of Section 34 of PRECA as well as the PFMA Act. We will then have 40 physical persons that we will be arresting. At this stage, we're standing at 20. A total of 20 have already been arrested. Matsholo ano a solofetse go tswelela. re boe gape re go amogele magaetso mo karolo ya bobedi mme re di tsweletse ka gore tona kgolo ya porofense ya Gauteng Panyaza Lesufi o solofetse go ka ema baagi ka lefoko ba porofense ka lefoko ka moso kwa Nasrec Expo Center mo Johannesburg mo puong ya gagwe ya ngwagola tona kgolo o supile fa botlhokatiro e le nngwe ya mathata a baagi ba porofense e ba lebaneng nao mme o ile a neelana ka mananeo ga mmogo le semphato tseo di tla thusang go tlhola ditšhono tsa ditiro. Madirelo a matlakala a phepafadiwang go diriswa gape mo Aforika Borwa ke a boleng jwa diranta di le dibilione di balwa mme a kokoanyetsa naga diranta di le dibilione di le 15 ka ngwaga le go etletsa bokana ka halofo ya persente mo ntshodikuno ya naga. Se ke go ya ka dipatlisiso tse di dirilweng ke L&B Recycling e leng setheo sa kwa Cape Town. Plastic South Africa ya re batho ba ba setseng ba kgobakantse le go rekisa matlakala a phepafadiwang go diriswa gape mo Gauteng ba setse ba kokoantse dikilograma di le 700 tsa plastiki mo ngwageng o fetileng tseo di rekisitsweng ka diranta di le dibilione di le 1.4. Khotso Martin o dira ka dilwana tsa mothale kwa Soweto. O ikaegile mo go kgobakanyeng didiriswa tse di phepafaditsweng go diriswa gape jaaka e le motswedi wa gagwe wa letseno le le mo kgontshang go baya dijo mo tafoleng. Before we come here, we are stealing. Do anything can give us money on the fast cash, but in the end, we get regret from prison. Even prison teaches us other things. So we must do. Wait until everything gonna be alright. Motsamaisi wa Cash for Scraps a re ba tshameka karolo ya go tsaya didiriswa tse go di isa kwa ditheong tse di rekang le go ntšhafatsa matlakala a latlhilweng le go phepafadiwa gape. Mono Gauteng setheo seno se dira dimilione tsa diranta ngwaga le ngwaga ka go kokoanya go rekisa gape le diplastiki, ditshipi le dipampiri. We make money for small things, not too much. Maybe per month, maybe 2,000 or 2.5, like that. It's not too much. Just to promote to clean the Johannesburg. Jaaka tona kgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi a neela ka puo ya gagwe ya puso ya porofense sopa ka moso, go na le boikuelo jo bo kwa godimo jwa batho ba ba dirisang dilo tse di latlhilweng jaaka Martin ba gore puso ya porofense e dira gore lephata la go dirisa dilo tse di latlhilweng e nne la semmuso mme le dira gore go nne le ditiro tse di tlhomameng tse di tla netefatsang gore batho ba ba dirisang dilo tse di latlhilweng ba newa diaparo tse di sireletsang le didiriswa go tlhomamisa gore ba tswelela go boloka tikologo e le phepa fa ba ntse ba netefatsa gore malapa a bona ga a robale ka tlala. Mokgatlho o okameng barekisi ba nnotagi mo Gauteng o kgapetse thoko tshitshinyo ya boto ya nnotagi mo porofenseng ya go okediwa ga dituelo tsa dilaesense tsa bojalwa. Ga jaana badirisi ba duela diranta di le 6,000 ka ngwaga. Mokgatlho o nganga ka gore go okediwa ga dituelo go tla ama barekisi ba bojalwa segolobogolo ba ba le gore ba ka kwa motsesetoropong. Seno ke jaaka tona ya matlole Enoch Godongwana a ipaakanyetsa go ka neelana ka puo ya tekanyetsokabo ya setšhaba mo bekeng eno. Jaaka maAforika Borwa a le mantsi a leka ka natla go ikokwanyetsa lotseno, Phumzile Ratladi wa dingwaga di le 55 wa kwa Meadowlands kwa Soweto o ntse a rekisa nnotagi dingwaga di ka nna 20 ga jaana.
o gareng ga bagwebi ba nnotagi ba feta 15,000 mo Gauteng ba ba nang le ditlankana tse di maleba tsa kgwebo, mme le fa go ntse jalo o santse a letetse lekwalotetla la go gweba fa e sale ka 2013. Ne re nagana gore go ka ba betere if at all they can come to people that at the 15,000 or the 16,000 that is trading without, let them come on, bapatale, so that if at all a body e feel gore e ya shorta ka di tšhelete tsa di licenses a e dinke from these other people. Mokgatlho wa bagwebi ba nnotagi mo Gauteng wa re fa tlhwatlhwa ya lekwalotetla la go rekisa nnotagi yo oketsega e tlile go ama bodirelo ba tagi ka tsela e sa jeseng diwelang. Already we are dealing with people that there's no jobs, there's the impacts are huge. So we're just saying, look, can we rather look at the option of letting shipping permit holders pay their license fees and ease the burden on tavern license holders. Mo pegelong, Gauteng Liquor Board ya re e mo legatong la go sekaseka ditlhagiso tsotlhe tse di amogetseng ka ga phetolo ya tlhwatlhwa ya makwalotetla, mme ba tla rebola pegelo ya semmuso fa morero o sena go konosediwa. Re boe gape re go amogele mogaetso mo karolong ya bofelo, mme re ditsoletse ka gore mekgatlho mengwe ya baagi kwa Free State e latofatsa masepala mogolo wa Mangaung ka go goga dinao mo mererong ya tsa pabalesego le tshireletsego ga mmogo le thebolo ya ditirelo tsa metheo. Mekgatlho ya re masepala e farafarwe ke selo se se kwa godimo sa bosenyi, tiriso e botlhaswa diritibatsi le go tsena ga baditšhaba mo go se mo molaong. Meiara mogolo wa Mangaung Gregory Ntatisi a re ba ikaeletse go aga toropo e babalesegileng mo batho ba tla tshelang le go dira ba phatologile, mme seo se ka ngoka dipeeletso. Bankakarolo hlaa lekaleng la poraefete, mekgatlo ya setšhaba, diforamo tsa sepolesa hara tse ding di ile tsa ba teng ketsahalong ena ya matsatsi a mabedi. Batlhahisi ka ho fapana ba ile ba bontsha dihlahiswa tsa bona tseo ba reng di tla netefatsa polokeho ya baahi. Ramotse o boletse ha ba tlo netefatsa hore diqeto tse fihlellwang ho latela kopano ena di a ananelwa mme di kengwa tshebetsong. Ho ya ka Ntatisi, toropo e bolokehileng e hohela batsetedi. Baipehi meahong e nyahladitsweng, dithethefatsi, botlokotsebe le melata e senang ditokomane tse nepahetseng ka hara toropo ke a mang a mathata a hlahisitsweng ke mekgatlo ena. Masepala o boletse ha o tlo ntlafatsa diforamo tsa sepolesa ho netefatsa tshebedisano mmoho pakeng tsa tsona le sepolesa. The South African Police Services are not only doing the work with the Metro, they do their work generally in the province. So when they come and help us, we do have a bit of a respite to get things attended, especially when it talks to foreign element and some of the corrupt tendencies that goes with it. But now the police, South African Police Services are not permanently on our side. Now, if you would have listened to the presentation, one of the critical items that we must arrive at is to establish our own metro police. Le ha le jalo, balebedi ba baahi ba hlalositse ha indaba e sa tlo thusa ka ha ba kgolwa ha dipuisano ka mathata a tsebahalang di sena molemo. Just because of the election now tla tla ka dintho tse ngata. That's why ke molemo wa indaba ke. Because tshwantseng ntho e wana jwale e be le gore tsatsing leng re lebeletse gore re emisitswe mona go thwa ntho tse kgale re le promise tsona ke tsena di-patrollers. So we know our guys, the struggle that they are facing. No funding, no torches, no help from any government departments while they are doing the job of law enforcement. Polokeho ya baithuti le yona ke e nngwe ya diphephetso masepaleng wa Mangaung, mme masepala o boletse ha o tlo eketsa tshireletso bakeng sa bona. Kamohelo Tshotetsi, SABC News, Bloemfontein. Baagi ba tsweletse go rapelela badiramoepong ba le batlhano bao ba gaeletsweng kwa shaftong ya moepo wa Ekapa kwa Kimberley kwa Northern Cape. Go lebega botlhano bo bo tlhokafetse moraga gore seretse se ba tshware mo mosong wa labobedi o fetileng. Maiteko a go ba faloswa a tsweletse. Ka tsholofelo ya go fitlhelela banna ba tshela enyelela ka bonako, baagi ba Kimberley ba lopa tsereganyo ya semowa.
I think it's extremely important for us as the spiritual community in Kimberley. You know, at moments like these, it's almost beyond human control. For the community and our family, I just want to say that we are with you in spirit. We are standing with you in prayer. Ditlhopha tsa phaloso di tswelela go pompa metsi go tswa mo mosimeng wa moepo o boteng jwa dimitara di le 800 o banna bao ba gaeletsweng mo go ona. Mme fa matsatsi a ntse a feta go sena le matshwao ape a botshelo go akangwa fa ba setse ba tlhokafetse. Like the Bible says that nothing is impossible with God. I know when we look at statistics, 3 days without oxygen, without food, without water, all of that, but we're still hoping, we're still trusting that there's a beacon of light and that we find those bodies, we find them alive so that there can be hope in Kimberley again. Well, we're doing this in support of the Kimberley community and the broader community, but furthermore, I think as long as they're not found dead, there's always hope. Baagi dikereke le makoko a dipolotiki ba tsweletse go rapelela banna bano ba batlhano kwa moepong go bonelwa pele fa matsholo phaloso a tla tsaya malatsi a mangwe a le mmalwa go bantsha. Botsamaisi jwa Teletso TVET College kwa Mahikeng kwa Northwest jwa re botsentse tiriso melawana ya go lere tsepamo le tsamaiso e lolameng kwa campuseng ya bona morago ga ditshupetso tsa baithuti tsa sešweng ga jaana. Baithuti ba ba kgobegileng marapo ba re ga ise ba bone dipholo tsa bone tsa ngwaga o fetileng mme se ba kgoreletsa go batla ditiro le go feleletsa dithuto tsa bone. Baithuti ba tlhagisa tšhagalo ya bona mo mebileng. Baithuti ba re ga ba ise ba bone dipholo tsa bona tsa ngwaga o fetileng le gore ga ba bolelwe le sepe ka go sena tlhaeletsano magareng ga bona le college. Matsapa magologolo ke gore kgale re bua le management re zama go communicate le SRC ya rona mare ne go sena tumalano e pe re dumalanang ka no go sena communication between student le management. Ka ntlha fa baithuti ba ise ba amogele dipholo tsa bona ga ba kgone go kwala ditlhatlhobo tsa tlaleletso. Seno se nkama ka gore ba re tshwanetse re repeat module and module o ro pasitse ene no yana ba batla gore supplementary ba re e bulela gawane mo jareng ene no yana e tswetswe ga gona gore supplementary ka tlhole e bulela. Baithuti ba latofatsa botsamaisi ba college ka go se ba rebolele tshedimosetso. No yana ha ba re fe story se se tlhamaletseng ha ba re fe story se se tlhamaletseng ka ga di result tsa rona. Botsamaisi jwa college ga ba tsibogela dipotso tse di mabapi le gore ke goreng baithuti ba ise ba amogele dipholo tsa bona kana go kaya gore ba tla di amogela leng. Mo boemong ba re botsepegelo ba re setheo se thapile motsamaisi wa nama o sa tshwere le go kaya fa ba tlile go batlisisa se se bakileng matshwenyego a baithuti. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Dindile kalo mogaetso sa thapame eno dikgang tsa dilatela dikgang ke tsa Sepedi ka moso mo SABC 2 kana SABC le hae ga jaana ke go tlogela pele ka ponapelo ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga mosegao.